yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Seratus pitu nangu pitu FM. Suara Teknika. Enggih para pamirsa sareng sami, sedurung lantur lugrayang titiang ngaturang pangastungkara Om Swastiastu. Enggih suksema taler majang ring pengantar acara antuk galah sani kepaice ring pedewekan titiang. Taler para pamirsa sani sampun ledang nyarengin live streaming ring acara Taksu Bali ring radio Suara Teknika. Inggih sedurung lantur titiang pacang nguningayang angge dumun titiang maka kalih pinake penyuluh basa Bali saking Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Titiang mawaste Dewa Ayu Maderisna Ardiantini penyuluh basa Bali sane pulih amongan ring Desa Nagesepe. Talar semeton titiang gede Edi Putra Udayana SPD sane pulih amongan ring Kelurahan Banyuning. Enggih ring rahina mangkin titiang maka kalih jagi mesatue nggih sane mamurde Sura Mandala. Enggih durus biar sayang. Kaceritayang mangkin ring Desa Blatungan wenten anak lanang mepesengan Sura Mandala. Rupan ipun bagus tur mawibawa. Taler ipun jena melajah daging-daging sastra kadiajayan sani ngawinang ipun kalintang sakti manreguna. Gelisin satua wenten jad meririh mepesengan Ki Gayor Semang. Ipun sering ngapak-ngapak nyape kadi aku ring Desa Blatungan. Akeh krama desane ring Desa Blatungan kausa asik, kaperes, ketagian utpeti lan sekancan wah-wahan sane wenten ring Tegal krama sami kerampas oleh Ki Gayor Semang. Indike puniki kepireng oleh Raja Singabuana sane meparab Wira Duta. Sane ngawinang Sang Raja Krode lan ngutus bala tentara ke Desa Blatungan jagi ngemademang Ki Gayor Semang.
Cerita yang mangkin, para bala tentarane sampun ring desa Belatungan. Kepanggih lantas Ki Gayor Semang sedak ngerampas druen keramane. Irike para bala tentarane nyepegin, nebekin, sahe ngujanin antuk panah Ki Gayor Semang. Nanging nenten wenten senjata sane meresi dayang natunin Ki Gayor Semang. Irike lantas Ki Gayor Semang kedek ngakak, merasakan dewek kebal, nenten metatu antuk senjata. Sane ngawinang para bala tentarane melaib, pati purug lan matur ring Raja Wiraduta, yening Ki Gayor Semang nenten presida kepademang. Nenten presida ketatunin antuk sekancan senjata. Jengah pesan kayun sang raja mikayunin indike kadipunika. Kau tos lantas Mahapatih taler keiringin oleh para bala tentara sane akeh nyane satus diri. Keceritayang Mahapatih lan para bala tentarane sane akeh nyane satus diri punika sampun memargi ngerereh Ki Gayor Semang. Irike para Mahapatih lan bala tentarane kecunduk ring tengahin alas. Lantas irike pada ngadu kawisesan, para bala tentarane ngujanin awakne Ki Gayor Semang antuk panah. Lan Mahapatih nebekin Ki Gayor Semang antuk keris sakti. Nanging taler nenten presida ngemademang Ki Gayor Semang. Duke punika Ki Gayor Semang ngemedalang kesaktiannyane, nada saregumine dados peteng dedet. Lantas Mahapatih lan para bala tentarane sami kesandar antuk tatit ngantos padem. Indike punika keuningin oleh Raja Wiraduta sane ngawinang. Sang raja merasa jejeh antuk kesaktian Ki Gayor Semang. Raris sang raja ngawen tenang sayembara. Sapa sire sane presida ngemademang Ki Gayor Semang, pacang kangkat dados Mahapatih oleh sang raja. Keceritayang orti sayembarane punika sampun kepireng oleh para krama desane taler sareng Sura Mandala. Nenten wenten krama desane sane sayaga nyarengin sayembara punika sajebaning Sura Mandala. Kedah pisan manah ipune nyarengin sayembarane punika ngeraris tangkil saha matur marep sang raja. Yening ipun sayaga maperang ngelawan Ki Gayor Semang, gelisin satwa Ki Gayor Semang kecunduk sareng Sura Mandala sane sampun sayaga maperang. Irike sang kalih pada ngadu kesaktian, saling sempal, saling tebak pada ngemedalang keririhan. Nadak sare peteng gumine keampehang gulem mesawang selem. Keroglan tatit sahase nyander sang kalih sane sedak meperang. Irike para kramane lan Raja Wiraduta sane ngantenang angop teken kesaktian sang kalih. Keceritayang keris sang Sura Mandala gelis nyander tur nebek tangkah Ki Gayor Semang, lantas Ki Gayor Semang padem. Irike lantas pesurya para kramane sane ngantenang Ki Gayor Semang kepademang oleh Sura Mandala. Keceritayang mangkin Sura Mandala sampun kangkat dados Mahapatih oleh Raja Wiraduta. Nenten wenten malih sane purun ngusak asik desa Belatungane, sane ngawinang desa Belatungane tentram kerta raharja.
gemah rimpah loh jinawi. Sampun suwe kaceritayang Suramandala dados mahapatih meled kayon ipune Nyih Nayang daging pikayunane majeng ring putrin Raja Wiraduta sane kalintang ayu mapesengan ni Diah Prabandari. Risampune Patih Suramandala matemu sareng putri raja Nidiah Prabandari, irike Patih Suramandala ngungkapang tresna. Sakemaon nenten katrima oleh Nidiah Prabandari mawinan sampun wenten anak lanang lianan sani katresnain. Patih Suramandala merasa sebet tur sedih duaning tresnan ipun nenten katrima. Irike raris Patih Suramandala matur sareng Raja Wiraduta sumangdane putrin ide kedados sang rabi. Duaning tresnane nenten presida kai calang marep Nidiah Prabandari. Mirengang atur Patih Suramandala kadiasa punika mojar sang raja. Cai Suramandala, tongude sing ngelah kenah elah nyang abedik. Cai matur buka keto kapining gelah. Sing kanggo cai sube kangkat gelah dadi mahapatih. Jani juk juari pongah cai ngedotang Nidiah Prabandari. Cutetne gelah sing cumpu teken kenah caine. Merasa teken dewek kalintang sakti mantraguna. Kesautin lantas pengendikan sang raja oleh Patih Suramandala. Cutetne tiang meled ngelahang Nidiah Prabandari. Nenten wenten sane presiden nambakin manah tiangi puniki. Kecawes malih oleh sang raja. Yen mule gitu atur caine kapining gelah. Patuh teken cai nang tangin dewek gelah. Lan cani aduang kawisesan caine marap gelah. Sinambi sang raja macut keris tur nebak Patih Suramandala. Irike raris Suramandala kedek ngakak. Duaning nenten metatu ban keris sang raja. Serasa aki Japan seusan kedek ngakak keris Patih Suramandala samput metanceban ring tangkah sang raja sane ngawinang sang raja padem. Ainggih selanturnya ne pacang kelanturang oleh semeton titiang. Ainggih suksema untuk galah sane mangkin titiang lagi mesatu sane Suramandala nggih tiang gelisen sadua Patih Suramandala dados raja ngentusin Raja Wiraduta sane sampun kapademang. Turmaning nganggen Nidiah Prabandari dados rabene. Irike sebet pisan manah Nidiah Prabandari mawinan ajen ipune kepademang lan kedadosang rabi oleh Suramandala sanenen tresnain. Sedak Suramandala sirap Nidiah Prabandari melaib ngeraris ngerereh tresnane sane mepesengan Ibalepati. Ibalepati jatme sane setate ngagem kedarman bakti tekening catur guru. Senang melajayan sastra punika sane ngawinang Ibalepati dados jatmu sane bisise. Nenten purun ngelaksanayang parilaksana sane kaon punika sane ngawinang Nidiah Prabandari dahat tresnain Ibalepati. Rikala sampun kacunduk sarang Ibalepati irike Nidiah Prabandari merasa girang lan nyaritayang sekancan paundukane.
muka siap tur sedih pesan Ibalepati mirengang bebaos Nidiah Prabandari kadi asapunika tur mesemaya pacang nyagelan melanen Nidiah Prabandari. Indike punika gelis kauningen oleh Raja Sura Mandala. Lantas Ibalepati lan Nidiah Prabandari oleh Raja Sura Mandala. Irike raris Ibalepati kacunduk sarang Raja Sura Mandala lantas kawisesan. Maka kalih pada sakti mesiat bersaling tebak nganggen keris Sura Mandala ngamedalang api taler tangkis antuk keris Ibalepati sane ngamedalang hujan. Suwe sampun sang kalih mesiat lan pamuputne Ibalepati kapenemang oleh Raja Sura Mandala. Layon Ibalepati pun kagesang antuk kesaktian Raja Sura Mandala. Sedih pesan kayun Nidiah Prabandari malih ngaksiang jatme sane dahat katresnain kapada oleh Raja Sura Mandala. Irike punika Raja Sura Mandala ngrebet Nidiah Prabandari ngajak kesimpulannya. Irike Nidiah Prabandari ngeraos sade bangras. Cai Sura Mandala. Apang cai nawang nah. Awake uli pidan tusing taen ngelah kenah demen ajak cai. Demen-demen awake tuah ajak ibeli Balepati ane subuh pada mang cai duga seniki. Ingat cai tu ingat. Kalintang gedeg Raja Sura Mandala mirengang Nidiah Prabandari ngeraos buku kitu lantas kagesang Nidiah Prabandari antuk kesaktian nyantos padem. Nah, kacerita yang mangkin Raja Sura Mandala suwe sampun nenten istri. Iseng kayune sarang Nidiah Prabandari sanes sampun katemang. Irike lantas Raja Sura Mandala nyeselin sampun ngebenang anak istri sane dahat katresnain. Urepne serase tan maguna, pemargine serase kambang sebilang ingetang kenyam manesne Nidiah Prabandari. Sungkan keras lantas Raja Sura Mandala indike puniki kepirang oleh Bagawan Nirelawu. Sane boya jetios nabi ring kenah Raja Sura Mandala mampu. Raja Sura Mandala kerawin oleh Bagawan Nirelawu. Bagia pisan mana Raja Sura Mandala nyingakin sepengerau Bagawan Nirelawu. Guru amburayang di tiang guru miniap guru sampun unik ring kawen tenang dewekan di tiang sane ngaki. Kawan di tiang melaksana sampun ngamedemak anak istri sane kalintang tresnaen di tiang nemangkin sebab pisan manah di tiange guru hidup di tiange serasetan maguna yen dados di tiang tunas majeng ring guru pademang mangkin dewek di tiange guru sampun tan anang sakit kena di tiange guru. Kadi asapunika atur Raja Sura Mandala marap ring Bagawan Nirelawu sinambi nguntul ngeling sisigan kecawe sarang Bagawan Nirelawu. Kene to cening idupe subuh cinah adene madan ruwe binede jele kelawan melah setate medampingan. Ipidan cening kaon melaksana sangkaning konden ngidang cening ngeret Indriani. Sakit kenahe ipidan
dan kawan maksana jan jelen tuah ulian karman cening ipidan nejani ada pengidih guru kapening cening apang bin mani puan hidup nemu kerahayuan kemu ceneng ke gunung Cemara Geseng nyalanang nimadan wana praste apang ngidang cening negul tri guna ne ada di pedewekan ceningi digeles Raja Surya nyawes untuk saking bagawan tahu guru pasti ke sampun dijang pacan melaksana yang napi sane sampun katidahan suksema aturan dijang atpang dijang sumang dene dijang sidela lanus pengemargiang wana paste nah sane mangkin gelisin satu sampai puput Raja Suremandale ngemargiang sane kebawasang wana praste ring gunung Cemara Geseng mengalir-alis ke bagawan nirilau iri ke raris Raja Suremandale kadujati talar kaijen gelar Pandita Surya Mandala risampune magelar pandita ide sering ngewan pemargin yadnya sahe ngicenin dharma wacana ring wewengkon jagat singa buane sane ngawinang para krama sane uning indek daging tatu agama kacerita yang mangkin Pandita Surya Mandala sampun lebar raris atman idanin nemuning suarga luka ye puniki satwa sane mamurde Surya Mandala wenten sane jagi titiang telatarang ne mangkin ring satu ne mangkin wenten sane mewaste pitekat ini pitekat ini raga dados manusia nenten dados ngelarang momo angkara utawi nyapa kadi aku merasa ken dewek utawi sakti nenten ngitungan penadine kepungkuran melaksana nenten munikat ngunandike cen sane patut kelawan iwang setade ngulurin indriani amun api 2G amun api saktine pemupotne wantah pacang nyesang raga nike mawinan iraga dados manusia patut ngerat sane puasa indriani kuning menandike iwang kelawan patut tur mangde melaksana manut ring daging sastra nggih wantah sapunika dupun indik sadua Surya Mandala menawi teu benjang pungkuran wenten galah miwah lantang tuwo irike malih mesadua sane tiosan titiang sareng semedon titiang kaping ngungkur titiang aduk para mesanti Om Santi 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 Om